कांग्रेस ना सरकार पाइब तारगसु बीजेपी ना पाइब तारगसु अहनबा प्राइमरी टास्क शांति थमनना होटनबा मिगी लाइफ प्रॉपर्टी ngaknana होटनबा हाइबसी तौहम थोकनी मदु ngamdragadi सरकार मन लैरिबगी अर्थ थोइब्राबा ngarang nahanagi yamna langtaknana लैरिबा जिरिबांगी थौदोक सिदैदा असियाना कया यावख्रे सिगिबा नागिबसिंगु होय नुंगाइते अदुबु मियोइबा अमा ओइना मियोइबगी मिनुंगसी अमगा लोइनने ह्यूमन ट्रेन ग्राउंड हाइबा तारे हौजिक फाख्रिबा कैप्टिव हाइगद्रा करी हाइनि फाख्रिबा कैप्टिव ता थबमिबा करीमता खंगजदबा अंगांग मचा अहुम नुपी अहुम से मसी थादोकपिरकपना मोइबु कनबीबा थादोकपिरकपसे मसीना मियोइबगी मिनुंगसिगे लोइनना मसीना ख्वाइदगी अफबा ओइगनी अदना कनानो कनानो मद फारिबा अद कैप्टिव ता थमीबदुदी होय होय मिटना मक उरुबा नत्रगसु जिक तौरिबा तौनरिबा नाकन अनिगी क्लास हाइबा तारे मसीदा कनानो हाइबसिदी कोई मयामना खंगनरबनी अदुना अमवरो चुम्बा लानबना तोंगानबा मनी अदुना मदुदी मियोइबगी मिनुंगसिगा लोइनना थादोकपिरकपना ख्वाइदगी असिंबा अचुम्बा डिसीजन ओइगनी हाइबसिनी अखोइगी पार्टी की साइड तगी अखोइ अपील तौजनिंगसे अदु अखोइ हंजन हंजन नदी हाइरे अदु मसी हाइमंदना तारक्त्रबनिना करी उपाय तौगनी मसी मयामसु अदुम खंदन येंबियो स्टेट अमदा लैरिबा गवर्नमेंट अदुसु करम्बा गवर्नमेंट सेंटर दा सरकार पाइरिबा गवर्नमेंट असिगा पार्टी अमखक्ता ओइबा अदु मसी मियोइबगी मिगी पुंसी मिगी लंथुम लाइफ एंड प्रॉपर्टी ngakpa ngamdraba protect tawba ngamdraba miyoibagi punsi sep tawba ngamdraba si government ji leibagi artha leibra khoi government lehening de bagi wanati kana gumna hairak pa yayaba adudi congress party gi stand karino akhoi sarkar paiba shakti da yamna mihoba khoi party sunate ado of course hujik leiba democratic setup sida khoi manga khak leibuna क्रमाइना क्लेम तौबसु मदुदी अर्थ थोक्ते हाइना खोइ हाइजनिंगनी अदुना खोइ अदुगुम्बगी पार्टी दा शक्ति दा यामना मिहोबा अदुगुम्बा खोइ पार्टी सु नते खोइना हाइजबदी गवर्नमेंट अमा लैबा तारगदी यान हानबदा शांति रक्षा ngakpa हाइबसेबा अदु मियोइबगी पुंसी कनबा अदुगा मिगी लाइफ प्रॉपर्टी ngakpa kanba haibisi government amagi aidi tobam thokpa thabakne na khali home soiber any party congress na sarkar paiba targasu bjp na paiba targasu ahan ba primary taxe shanti thamnana ba hotna ba migi life property ngakna ba hotna ba haibisi tobam thokpuni madu ngamdragadi sarkar man leiribagi artha thuibra ba सिबु हिंगने फारगा थम भाउदा सेंटर द पालिब सरकार से प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर से अदुम मखोय हानसु हाइजग्रेबा मणिपुर द लैब प्रजा सिंगसी मोइना करी ओइना उबनो तुमिन कांग दौना मी नत्ते न खल्लब जाला मोइ मसेन अंगम हाना जरा सुनु अंगम बना पालहौर सुनु हाइदना अदुमाइ तौदना अदुम येंगब्रा अदु कयम कांदा मणिपुर से इंडिया की सरुक अमा नत्तब्रा ना कोई फील तौरे यस लान तौनरी पृथ्वी दा रशिया गा यूक्रेन गा तौनरी इजराइल गा पैलेस्टाइन गजा
adum taunari sina leipak amaga taunabane ado akhoi manipur sina manipur state manung sida ne ba hujik taunari ba chahi ani pharakadar base masdi state amaga natte nagaland ga manipur ga natte or mizoram ga manipur ga natte or natraga india ga myanmar ga taunaba natte ba akhoi state manung sida community amaga masdi taunabane adudi masidi aidi nahan karino solution ama government of India na state governments da mateng pangbiraga nahan solution ama aidi pura amba yarabani na aidi khanje aduna haujiku sahi ani phar ka darba tha trai pan helabasibu mi lising humpu henbasibu changa yok padona yenda yengon yok pa sanga yok padona relief game da thammi bise masibu aidi india gi history da thodo wa thok tho aning da ba kaya su thokre ba karam ba state ka sigum basi thokhi ba yawro ba ge ba manipur da thoi base sumai tawna thokhi basi ad karino kayung ka da akhoi manipur si india gi saruk aman natrabra or natragana india government gi aronba agenda secret haigadra hidden agenda ama leipaki oina kanagadaba adugumba ama lairaga manipur je sining sizu manipur praja singche yes nation sigi phani hai tarba state sigi phani hai tardi akoi mayam loina sacrifice to su yae al karino moina yengi ba khalli bisi karino ado akoina thaje jaba haiba tare गणतंत्र चटपा डेमोक्रेसी चटपा लेपाक्तदी आइदी वायोलेंस की मफम लेते वारी सानरगा वारोइसिन पुरकननबा अदु नतना आइदी वारी अतै अतोप लेगने न आइदी थाजदे इवन पृथ्वी द थोंगनरिबा लेपाक तोंगान लेपाक सिंग द तौनरिसे सिभावदा वारी साननबा नोंमै कापा लेप ननबा हाइना अपील क्या तौनरी बिसिने अदुमाई तौदना अखोई कनागुम्बना सु दुम सजेशन तौबसु यावे करिनो सिदैदा रूलिंग ऑपोजिशन गा अदुम राजनीति तौनबा हाइगद्रा हुन्नादना अदुम लैरे सॉल्यूशन पुथोकननबदी सजेशन तौनदे हाइ अदो अखोई पार्टी की साइड तगिदी अखोई कुइरे suggestion pijaba haiba tare akoi ihan hanbada ai hanjan di palle ko pandaba yadaba national level ki political party meeting tawba matamda honorable home minister shi amit shah ji da ai suggestion tawjabane manipur da ki party ki su mihut amo ne yaujaba manipur da ki su oina ai represent tawjaba aina haijabane suggestion tawjabane मणिपुर थोइब थौदोकसे मसी वारोइसिन अमा पुरक्सी हाइब तारबा मसीगी सोल्यूशन अमा पुरक नबा हाइब सिदैदा आइगी साइते आई सजेशन तौजरी वारी सानबा याननबा एटमॉस्फियर अमा मसी क्रिएट तौबसे वारी साननबगी अक्रॉस द टेबल नकल अनिमक्से फमिनरगा वारी सानबा याननबसे state government ngamaga ngame state government gi level ngamdragana center na kut thingjan biraga interfere to biraga ahan bada saiba mut mai haiba tarine nak yet anida kapnari ba mayam si masi ahan bada mai si masi hana lepan ba haibidi saiba mai si hana mutat ba haibane saiba mai se nakal animang na angam ba sunari ba mai kapnari ba se मसी हाना लेफनबा मई जाना मुथतबा देन अदुदगी दी नकल अनिमक्से ना तोंगान कौरगा मरम दि हाना हेत चंगसल नो एनि खुद पाइनो हाइदी यारोइदोमनिना नकन अनिमक्से तोंगान कौर करिनो नोई पेंदबा करिनो नोई ना तालिबा डिमांड से पीबा ngमगदबगना यस खनसे
ngamoidoragona sorry clear cut ta hairaga manipur kaigedabdi yaroi under any circumstances manipur kaigedaba adugumba demand noi tawganu yaroi maybe homeland oiba yai separate administration oiba yai or union separate union territory oiba yai adudi sorry manipur kaigedabdu demand dudi yaroi ana clear cut ta adum haidok piraga aduna tabak karino hayu adu noi sidi yaroi na hairaga maisi hana muthallaga tamnariba nomai singse suda leiba waro madugi ground rule violate tarokpa targadi action loba taina or somda tampakta leiba mayam sisu aina yadaba khulai baiba singna no yaroi tamna bi yaroi haibase masi aidi moina hana masi hana ai hana su thamjegre akaknaba numita akaknaba matamda noi aina yadaba khulai paiba mayam singse som nakanda suda leiba su violate toba tare madu according to law immediate action loba adai som nakal amada aina yadaba paiba khulai paiba singse noi akaknaba hapta simungda numi humni gi manungda disarm tawgadabani haidra tahullaga lam hedakpa tardi dakalega di takhaiba taina adu tawrga wari sanahana bagi atmosphere se ama create tawi bise government of India na khut thingjan mi bise aidi thenge kuiman gre sahi tha train ban sahi ani phadel kadorba masida mi lising humpu henba nupi angang yawa sidai da ngarang na handasu tawi yan siduniwa sigi bane yana pharena relief game na tawi yan siri tawi sinewa ay mafam khuding makta bom thamamega du toromega ada toromega puba thangba ngamdaba demand tawriba mayam manipur tawriba mayam situation se government of India na karino moi silent spectator dongna kumhai yengba songna moi hanara suno na tawra thadu obra haibasi masi yamna singnaba akhoi leba maduna jati sigi nation sigi India gi kari kanaba porkadoino manipur leba praja singse aduna id nakal ani makse state government adugo central government se masi karino moina yengba miyeng pahaliba state government sisu migi live property ngakpa ngamdragadi government am laibagi arthasi kari leirige urjikse aduna waroi sinama porakna ba permanent solution ama porakna na badi wari sanana ba situation ama create to bibase masidaida id government of India gi role ji am chauna leigani na id sumaina thamjaning bani aduna ina lotion jarakpada appeal tawjari masi akoi bo down tawwa kano tawbagi wanate chumbal lanbana tongana thambaga mioibagi minungsi amaga loinana hauji any group uki group oiba yai mite group oiba yai maran suklai lejidaba angang tha tare nipan da ngari ba chahi ani da ngari ba angang masasing mamana matha da kolaga thamjari ba angang singdudi mioibagi minungsi ga loinana madudi thadokpirakpana hena aidi achumba asengba advice oigani haina aidi decision oigani ana thamjaninge hoi government gi side gi rescue taunana ba araiba sakti taudna all forces tauda khona biri hai adu government na su masi rescue taunana ba masidaida akoigi energy lok sabha gi mp na su bharat ke prime minister da home minister hai re masi nohoi gi daitani adro masi sida pharga captive ta thami base masi rescue tawba ji noi gi daitani maduda noina ngamdaba taragadi madugi consequences mayam do government of India aduga leiba state government ji gi daitani haina magi side gi su appeal tawrai ba I wafung khasi thamjari akoi party side gi su India bloc ki side gi su Manipur gi situation se Manipur se untang kanbiu Manipur gi problem se untang solve tawnana ba tawbiu haina
Honorable Prime Minister unagi tha makhai am hene leiba uji unaba sukpi pide akhoi di lai thodra leiriba sarkar sigi moigi party masen neba sigi minister sing MLA sing phauba unagi haibde appointment pide adagi leiriba state sigi chief minister sinasu it is his responsibility sigumba crucial oiba matamsidari magi ada chatpagi moida haijabagi darkar oide chief minister office tagi sigi manipur ki crisis issues he masi solve taunana bagi all political party opposition gi mayam ga loinana appointment umta pbu na sidagi adum akhoi gi government gi matamda any issue chief minister office ti chatpa darkar oide ba akhoi si delegate si singse opposition si yauna or kano akhoi yauning bai wanate ko karigumba darkar lergadi haibane ado si yauna akhoi appointment pbu maramdi propose di sigini hairga appointment lowde appointment pida sunoba pida bang matik natieba adu sungoi lowba ngambra sungamde let us forget about prime minister ki visit ti lairna visit tawbiojo ada akhoi AICC gi site gi kara khan haire moida mayam ni dum khangbiram gane hujiksu inauna hangiba question do koi adum president ne kaine akhoi mayam tawrga on daily basis ta sigi development mayam je dum communicate tawi adu moina su center da ngrang makta su tawi duneba akhoi gi energy MP na prime minister da home minister da si manipur thoi thodok se masi noi gi daita ni noi gi sidegi leithok tu chatpa yaroina do akhoi su karigumba ikai reba prime minister da unagi appointment piu haibji ikai reba hujiksu akhoi ready neba hujik leiriba constitutional head haiba tare governor ji hujik phobr chire leitiye center gi seriousness si yengbiro assam ga siga dual charge torga akhoi si phagi dona ba kasunati haina khanna governor ji sida leite assam da lei akhoi nga sai mut khanari ni ngrang ni khana bane ba khoi ba governor si anak pesida governor si hana unar sira prime minister gi appointment lawnam tawsi governor si unar si haida he is out of the station manipur si kaisu khanbi da ba maleba tauri mawong mata seba